Yet was so concerned for 4 months, futu mom na ekọ ama mabunu ye wo Cape Coast said nay TVET on her for ho e hyemu pa na so de madwuma e wa nkura hodo bi so no onso enya so mfaso bi Obi mu man Ghana mu enna edwumasem ni ho yade ba ko ibu man yiko mu pa a wenam so ama aban hodo ena wono mu ba nhyehye hodo wotimi de gu akwamu hwese wono betumi ape ano epomasibire a eno nam so nti eni aban hodo wono mu ama wonani eku TVET adesua ho pa sane be ya emewuno so betumi nya bibi ede wonsa aye wenam so ama director de Mass Springs Foxcales College Kiki Bruce eni editor Ghana memuru nyina eno mu se wono mu nhwa na wonpe bibi emfa wono mu nsa enye sene be ya enkonko wiase na wabe ya deswa ede ama wompotemu ena afi wono mu abusua na yehwa oba ne nsanu dwuma ogwaman na yenhyada ye wo ho mumbat yenhyada andru enim papa bia na ban Ghana ban wa ya te papa for introducing them free TVET program wa be boa ogwaman because sabio ehu de enkofu bebe nya wo pe but sika ni ho wo be nti wo te de abandi TVET free program aban was so me papa ogwaman for us so me papa hairdressers wa so me papa emenda nyamena adom graduates ewo enkofuru kofie with diploma certificates enkofuru kofie with specialist certificates ebi mo ko with head technology Honor principal de Mercy Technical Institute ono be PhD medina say Ishmael Arthur enso nkasa mo de sanse mo sei etudwa ye wo ebere foforo da mabiri ye skills na abir skills maka skills amechre insanu dwuma na abir yimeze nyina hyegutima na amfa wonsa amfa wonan amfa wano anyedza enyimnu man andezi menyimpe ehu enya ho mfaso a wonyimeze no wankon woza adasa menya ho mfaso enne ye ebira owode be imbebiara bise bebiara ohwehwe nyimedze ya wadansa ye